Nabi Yakub ku Bait El ia mak bek kedua. Maka ni pangala ta'ala ku Yakub, jokka no monro ku Bait El, buno se di onro ngatunu ngakrobanga kuro. Nasaba iya na pangala ta'ala ya pure muita waktu mulari salewi Esau. Maka ni Yakub ku si bolana si bawa sininna to ya melo inai wasilau. Bacingi wialemu, se lewi pakeamu, si bawa biamanan ni barahalang kai kollemu. Apa nguju no ta jokka ku Bait El. Kukiro matu me buse di onro ngatunu akrobanga lauri pangala ta'ala ya pure tuluk ka waktu kumasesa si bawa nasi launga ka tega ka jokka. Jadi nalemana ni Yakub patu dewatana si bawa anting-antinna ya napake napa nalemme kewana julopoe engkai ku sedena sike. Pulero pada jokka ni na ipapole ngemanangi tau ku pangala ta'ala sinina pakampunge kurokotae. Gangkana dena lalungi Yakub si bawa rombonganna. Dan apalatu ni Yakub si bawa sinina tawe ya newe silau kulus ya matoria senge Bait El ku tanah Kanaan. Mebuni se dion rongat tunu akrobanga kuro. Nanalenya se iron ronge El Bait El. Betuana Allah Ta'ala Bait El. Nasaba kuniro purna pitanga lena po Allah Ta'ala watuna lari Yakub salewi kakana. Yero watue mate Debora. Tau ya para kengi Ribka watuna bicu. Na iku buru ni kiawana ajulopo yang kekuro. Nalenya se yero ajulopoe ajutari. Watuna kani Yakub pole ku padang arang. Na pitasi alena puang Allah Ta'ala napa na barakaki. Maka kuange tanyana Yakub asemu. Ia kia Israel. Makuniro yaleni aseng Israel ku puang Allah Ta'ala. Maka desi puang Allah Ta'ala. Ia na puang Allah Ta'ala ya po makosai. Abijawija no si bawa tatamba mega no. Na mancaji ko matu mega bangsa. Si bawa mega matu anak apomu mancajaru. Ye kamponge pura ni waleng Ibrahim si ba Isha. Na melotoka maleko matu makutero anak apomu. Pure roi saleni Yakub kupuang Allah Ta'ala. Na napa patato ni Yakub se di batu paparengaraku ronronge. Napa na bolo anggoro si baminya. Makuniro na leni asa ronronge Bait El. Nasaba kuniro monro mak bicara puang Allah Ta'ala kualena. Aja jengan na Binyamin si bawa matena Rahel. Pure ro pada nasaleni Bait El. Macawe na naku Eprata. Narapi ni watuna memana Rahel ia kia liu rejina. Watuna man rasa melo memana. Makadai bidange. Aja mu metau anak urane si mujajang. Mawi tongan ni mate Rahel. Watuna melo ni lepu. Nalengi aseng yaro anakna Binoni. Betuana anak rasa-rasaku. Ia ke Yakub naletosi aseng Binyamin. Betuana anak urane ia monroe ko atauna ambokna. Yare ga anak maupe. Makuniro mate ni Rahel na ikuburu ni kuwirina lalalokai Eprata. Ya matoria senge Betlehem. Nia Yakub patato ni se di batu kia se na kuburu na Rahel. Nang kamu piero batue na rapi maka kuange. Purero na patarusi jokana Israel. Napa mapatato kema kia tanah Migdal Eder. Watuna monro Israel ku kampung ero. Kuniro sileura Ruben si Babilha. Benena ambokna na neng kalingan Israel yero pasalenge. Anak na Yakub. Ianae 12 anak uranena Yakub. Anak na pole kulea yana ritu. Ruben anak macuana. Napa Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sibawa, Sebulon. Anak na pole ku Rahel ia naritu Yusuf si Binyamin. Anak na pole ku Bilha atana Rahel ia naritu Dang si bawa Naptali. Na yatosi anak na pole ku Silpah atana Lea ia naritu Gad si bawa Aser. Ya mana naro anak urane na Yakub ia jaje ku padang arang. Matena Nabi Isha. Makuniro na letu ni Yakub konro nambona ia naritu ku Mamre sedena kiri Arba. Ia matoria senge Hebron. Onrona Ibrahim si bawa Ishak manca jito pole-pole. Yaro Ishak malampe sunga. 120 tahun umuru na napa mate. Masih ditoni alusukna si bawa nena jadi ikuburu ni Esau si bawa Yakub.